thanks from my point of view to the judges, to the team and to the wineries who have it brave enough to enter their wines. Thank you. Danas svedočimo da ono polako dobija sve veći i veći značaj, da je sve više i više uzoraka svake godine ovde, da nam sudije sve rađe i rađe dolaze, da su njihova imena sve zvučnija i da ovo ocenjivanje polako postaje jedno od najuticajnijih, ako ništa drugo bar u ovom delu Evrope.